يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Besar Mahmud selaku warga Kampung Kulung, Kecamatan Jumpah, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Abdiya atas bantuan sosial yang diberikan kepada kami dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Semoga Polres Abdiya selalu solid. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sakinah selaku warga Kampung Kulung mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Abdiya atas bantuan sosial yang diberikan kepada kami dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-68. Semoga Polres Abdiya solid selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri selaku Kecik Kampung Kulung mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Abdiya atas bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kami dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Semoga Kapolres Abdiya selalu solid. Wassalam.